Aduh, mau jajan ke Indomaret, nggak ada temennya nih. Iseng banget deh. Barengan siapa ya? Nunggu temen aja deh. Iseng abisnya kalau sendirian. Itu ada si Jamile mau kemana Jamile? Minul, ayo mau jajan nih ke Indomaret. Kita jajan yuk ke Indomaret. Pokoknya tadi ayah mau beli es krim. Sendirian banget mau ajakin Minul aja deh, yuk. Minul mau ke sono nggak? Wah iya, ayo juga mau ke sono, yuk bareng aja yuk, ke sono yuk. Ya udah yuk kita berangkat yuk, ya yuk. A few moments later. Wah, ada tukang balon tuh, banyak banget balonnya, lucu-lucu banget. Ayo jadi pengen nih beli balon nih. Yuk kita lihat ke sono dulu yuk, Jamile, kita beli balon. Kayaknya ayah pengen beli balon deh. Beli balon, mau balon, beli balon. Wah, Jamile, boneka boba ayah pengen balon juga tuh, katanya pengen balon LOL. Ayah juga mau beli. Abang, beli balon LOL-nya ya bang ya. Itu semuanya aja deh tuh ya beli. Jadi berapa bang? Beli balon LOL aja tuh semua tuh yang di depan. Ambilin nih. Iya Neng, nih semuanya di 100.000 ya. Oh iya beda bang. Wah lucu banget nih Jamile balonnya. Boneka boba ayah juga suka. Ya tapi kita nggak jadi jajan deh nih, duit ayah habis Jamile buat beli balon nih. Ya elah, ada-ada aja deh nih si Mintul. Ya udah deh, ayo jajan aja di Indomaret sendiri. Tadi katanya mau jajan Indomaret, katanya malah beli balon. Yaudah deh, ayo duluan ya. Iya dadah Jamile. Ayo mau ke taman aja deh nih, mau main balon sama si boneka boba. Habis mau jajan ke Indomaret, kita main balon deh.